Ikaze kuri YouTube channel yacu muhawe ikaze. Ahangaha tubagezaho ibiganiro byiza bibashimisha kandi bibafasha. Ntimwibagirwe gukora subscribe no gukanda kunzogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu byose buri munsi. Nagahenge kamaze kugerwaho ariko ubona ko kari kujegajega niba ariko twabivuga. Igihugu cya Israel nkuko tumaze kubyumva, Israel yamaze gutangaza ko ibyo by'amasezerano y'agahenge yaba yagiyeho igihugu cya Liban bitakireba bitewe nuko iki gihugu kirimo umutwe wa Hezbollah. Bityo rero Israel yamaze kwemeza ko ikomeza ikagaba ibitero byayo muri Liban mu rwego rwo gukomeza kwataka no guca intege Hezbollah. Ni mu gihe Iran yo yamaze kwemeza neza ko muri ibi byumweru bigiye gucaho nta ntambara ibarwa muri kano gace. Ndetse bemezaga ko na Hezbollah cyangwa se iki gihugu cya Liban kitongera kugabwaho ibi bitero mu gihe cy'aka gahenge. Gusa Benjamin Netanyahu ibi byo yabiteye utwatsi kare cyane. Minisita w'ububanyi n'amahanga Abbas Araghchi mumaze kumumenya cyane, uyu ni minisita w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Iran, yamaze gutangaza ko ubu ngubu umupira uri mu kibuga cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbega Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zigomba guhitamo. Yanditse muri aya magambo agira ati: kano gahenge ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiranye n'igihugu cyacu cya Iran gakubiyemo amwe mu mategeko n'amabwiriza, ndetse aya mategeko n'amabwiriza arasobanutse kandi aragaragara neza. Bityo Amerika rero igomba guhitamo, igahitamo ko kano gahenge kagumaho cyangwa se iyi ntambara ikaza gukomeza binyuze muri Israel. Aya ni amagambo atangazwa na Iran yemeza ko aka gahenge kadashoboka mu gihe cyose Israel yo yakomeza kugaba ibitero muri Liban. Ibi rero birashimangira ko kano gahenge kajegajega, dore ko Netanyahu yakaniye ndetse ashimangira ko urutoki rwabo ruri mu mbarutso. Umuvugizi kandi w'igisirikare cya Iran nawe twamwibona yavuga ngo ntabwo twizeye by'aka gahenge ka Amerika neza ndetse n'iby'aya masezerano y'aka gahenge. Nawe kandi ashimangira yuko mu gihe Amerika itakora ibyo bemeranyijwe nabo urutoki rwabo ruri mu mbarutso, mbese babyemeye byo kureba aho bigana. Iran ikomeje gutangaza ibi ndetse na Israel igatangaza ibi ngibi uko twagiye tubigarukaho ndetse tugenda tubibagarukiraho. Bose bari kugenda batangaza binyuranye, ari nako abayobozi b'ibihugu bikomeye cyane nabo bakomeje kugira icyo babivugaho. Ku ruhande rwa Emmanuel Macron we amaze gutangaza ko we n'igihugu cye cy'Ubufaransa bashyigikiye kano gahenge kagezweho ndetse bemeranya neza n'aka gahenge. Kuri we yemeza ko kano gahenge kagomba gusigasirwa ndetse kagakomeza kwitabwaho kugeza ubwo intambara irangira burundu. Ku bwa Emmanuel Macron we asanga iki gihugu cya Liban Israel igomba kurekera kukirasaho ibitero. Yashimangiye ko ahubwo Iran igomba kongerwa muri aya masezerano y'agahenge kugira ngo Israel irekeraho kubagabaho ibitero. Gusa icyo twavuga nuko ibi bintu bisa nkaho bitari buze gushoboka, dore ko Israel iri kubikora isa nkaho ibigambiriye ndetse bishaka. Kuko Netanyahu aravuga ati twe twarenze aho kurindira umutekano wacu mu gihugu cyacu ndetse n'umupaka wacu, ati ahubwo kuko umwanzi wacu ari muri Liban. Nta nubwo yavuze Liban gusa, yarengejeho Gaza ndetse arenzaho na Syria. Ati ingabo zacu ziba zigomba kuba ziri muri ibyo bihugu kugira ngo zihangane n'aho abanzi bacu bagiye baherereye ndetse aho baturuka. Ubu tuvugana ingabo za Israel zamaze kwinjira muri Lebanon, ziri muri Liban niho ziri gukubitira umwanzi. Bivuze ngo bino bintu biri buze kugorana. Kano gahenge sinzi ko ibyumweru bibiri bishobora kuza gushira. Ku ruhande rw'Ubwongereza naho bamaze kuvuga ko bashyigikiye ko aka gahenge gakomeza, ndetse barasaba yuko umuhora wa Hormuz wafungurwa. Ntufungurwe by'agahe gato, ahubwo bikaba ibihoraho ndetse ntibiba gahenge gusa, ahubwo bikaba amahoro ahoraho, aho kugira ngo intambara izongere kubaho hagati y'ibi bihugu byose bikomeje gushyamirana. Nkuko mubimenyereye rero tugenda duhuza utuntu twinshi cyane tuvuga kuri ino ntambara tukabihuriza mu kiganiro kimwe, ari nayo mpamvu tugiye gukora hirya no hino nabwo tukareba ibihavugwa. Uwo bita Caroline murabizi ko ari we Press Secretary wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe tugiye kurebera hamwe ibyo yatangaje. We yakoresheje amagambo aremereye cyane avuga ko ibintu 10 byasabwe na Iran kugira ngo aka gahenge kabeho Perezida Trump atabyemera, cyane yuko yabitesheje agaciro ndetse akavuga yuko ibyo bintu bitari seriye. Yabivuze gutya muri aya magambo ati: iki gihugu cya Iran cyamaze kuduha ingingo 10 tugomba kubahiriza kugira ngo izo ngingo zaba 10 ntago zari seriye. Niyo mvuga akoresheje. Ikindi kandi ntago ari zo kwemerwa, ndetse rwose twazamaganiye kure, twazitesheje agaciro, ndetse rwose izo ngingo twarazifashe tuzijugunya muri puberi twahawe na Iran. Aya ni amagambo ari gukoreshwa na Amerika. Menya Iran ariko yaracitse intege ku buryo bari kwigaragaza agati impande zose. Murabyumviye, Press Secretary wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomeje kuvuga yuko ingingo 10 Iran babahaye bazitesheje agaciro ndetse bazijugunya muri puberi bahawe na Iran. Ibi bishimangira yuko rero bishoboka ko Iran yaba yaracitse intege, ari nayo mpamvu bari kwigaragaza agati. Yakomeje avuga ko kandi ibi byakozwe na Perezida Donald Trump. Ati Iran yari imaze gucika intege ibona ko igiye kurimburwa, byabaye ngombwa ko bongera bakandika izindi ngingo byibura zisobanutse, akaba ari zo ngingo twabonye ko dushobora kuganiraho nabo. Ati ariko za ngingo 10 zabo za mbere ntago dushaka kubona hari ibitangazamakuru bikomeza kwibeshya cyangwa bishuka abantu ko arizo twagendeyeho twumvikana na Iran, kuko zo twazitesheje agaciro. Biba ngombwa ko bazana izindi ngingo zabo 10 nshyashya zo twabonye dushobora kuganiraho. Mu ngingo za mbere Amerika yatesheje agaciro harimo nk'ingingo ivuga ko bagombaga gukurira ibihano Iran, kubafasha gusana ibyo bari
bangije cyangwa se baturikije. Harimo n'izindi ngingo nyinshi nyine zirimo nko kuba Iran ari izakomeza gukontorora umuhora wa Hormuz, harimo gukura ingabo zabo muri biriya bihugu byo mu bigobe, harimo kuvuga ko batazongera kurasa kuri Iran bibaho. Ibyo byose hamwe n'izindi ngingo Iran yari yatanze twari tuzi ko arizo bagendeyeho basinya igihe cy'agahenge, ariko Amerika yatangaje ko atari ko byagenze, ahubwo bazanye izindi ngingo nshya kuko izi bari babanje kuzanga. Ati izo ngingo 10 bazanye nshyashya zifite uburyo zuzuzanya n'ingingo 15 twari twabahaye mbere, zizo twasanze nta kibazo, nazo twagendeyeho dusinya aya masezerano y'agahenge, ariko ntago ari ziriya 10 zabo za mbere zavugwaga twagendeye. Imwe mu mirongo itukura Leta Zunze Ubumwe zari zahaye Iran nuko Iran itagomba gutunga ibitwaro bya kirimbuzi. Ku by'iyi porogaramu y'ibitwaro bya kirimbuzi byo Amerika yarababwiye iti cyo rwose nta nubwo twakiganiraho, byo bigomba guhita bihagarara mu maguru mashya. Amerika iti gutekereza ko ibyifuzo byose Iran yaduha ngo duhagarike intambara ari byo byatuma tuyihagarika akaza gahenge, ibyo byo ni ubuswa bukomeye cyane. Aya magambo yakomeje gutangazwa na Press Secretary wakomeje kugaragaza ko ibihuha byose bikomeje kuvugwa atari byo, ndetse byamubabaje cyane ubwo yiyamaga itangazamakuru ngo barekera gukwirakwiza ibihuha. Gusa nubwo ibi byose bitangazwa, nta na hamwe hari kugaragara ibindi bishya byagendeweho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zumvikana na Iran. Abasesenguzi bo bagakomeza kuvuga bati biramutse biri byo koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaciye bugufi zikemera ibyo Iran yasabye, byaba ari intsinzwi ikomeye mu mateka kandi yaba ari ishusho mbi igaragaye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa Amerika yishimangira yuko atari ko byagenze, kuko yemeza ko hari ibindi byagendeweho bishyashya nubwo bitabasha kugaragarira amaso yawe. Gusa hari icyizere cy'uko izi ngingo zagendeweho tuzazimenya kuri wa gatandatu, dore yuko Iran yasabye ko Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance abazahurira muri Islamabad bakaganira kuri izi ngingo zindi nshyashya, bazagirana inama ari nayo izagaragaza nyine izindi ngingo nshyashya twavuga cyangwa se zahereweho na Iran yemera nayo aka gahenge, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo izagaragaza izabo uko zari zihagaze. Bityo rero dufite icyizere ko kuri wa gatandatu tuzamenya ingingo zagendeweho ku mpande zombi. Ibiganiro bya mbere bizaba kuri wa gatandatu muri Pakistan, bizahuza izo mpande ebyiri nk'uko turi kubigarukaho imbere aho ngaho ko twabugiye tubibabwira. Nubwo hakomejwe kuvugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zasuzugura ingingo za Iran, ariko hari abajya kuri bakavuga ko ingingo zose Iran yagombaga kuzana Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagombaga kuzemera, cyane ko Donald Trump nawe atari yorohe. Bagaragaza yuko abademokrate cyangwa se abandi bari mu nzego z'ubuyobozi zinyuranye bagomeje kubwira Donald Trump ko ashobora guhanirwa ibyo yavuze, cyane cyane ubwo yavugaga ngo tugiye guturitsa ibikorwa remezo bya Iran, tugiye guturitsa imihanda y'amagari ya moshi n'ibindi, tugiye guturitsa ibiraro, tugiye guturitsa amashuri, tugiye guturitsa ibikorwa remezo byose. Ubusanzwe rero ibi byose yatangaje Donald Trump, ubusanzwe mu mategeko agenga umuryango w'abibumbye ubifata nkaho nyine ari ibikorwa by'intambara, kabone niba babivuze gusa utanabikoze already bamaze gukora icyaha cy'intambara. Ibi rero bikaba bituma ari kimwe mu byagombaga gutuma nawe yumva ibyo Iran yagombaga kumusaba, cyane ko bagombaga kumukurikirana nyine nabo bari bamuri kugakana bamubwira bati ibintu bavuze ntago ari byo bishobora kukweguza. Abademokrate bo bari bamaze gutekereza ko bakoresha 25th Amendment, iri ni itegeko bakoresha bakaba babasha gukura Donald Trump ku buyobozi mu gihe yaba yitwaye nabi. Nyine iri tegeko rirakoreshwa, rishobora gukoreshwa, ni ibisanzwe bizwi ko abademokrate bagombaga kuba barikurikiza akaba yakweguzwa. Iri tegeko rwose ribaha uburenganzira bwo kumukuraho bitanyuze mu matora, ndetse nta nubwo bategereza ko manda yiwe irangira. Ibyo rero nibyo benshi bari kugendera bakabona ko iki gitutu nacyo kiri mu byatumye Donald Trump yemera no masezerano, nubwo avuga ko ingingo za mbere atazemeye, ariko ntawabihakana cyangwa ngo abyemeze. Ukuri kose kuzajya hanze kuri wa gatandatu. Kuri wa gatandatu rero agahenge nikabasha kuhageza, nibwo inama ya mbere izaba tukamenya icyavuyemo ngo ni igiki. Ikindi giteye inkeke kandi, nubwo bamaze gufungura uyu muhora wa Hormuz bigendeye ku masezerano yari yasinywe, ariko kugeza ubu ngubu nta bwato na bumwe buracaho bwikoreye ibicanwa cyangwa se bwikoreye amavuta. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu nta bwato buramara kwambuka bipakiye na bumwe muri uno muhora wa Hormuz. Gusa nubwo uyu muhora ubwato butabashije kuwucamo bwikoreye ibicanwa cyangwa se bwikoreye amavuta, hari ubwagaragaye bwikoreye imizigo bwahanyuze. Kuva rero wafungurwa uyu muhora, ku isoko ry'imigabane hamaze kwiyongeraho arenga tiriyari ndetse na miliyoni 500. Ikindi kandi ibikomoka kuri peteroli byatangiye kugabanuka ku isoko, hakimara kumenyekana ko akagahenge kagiyeho, ibikomoka kuri peteroli nabyo byatangiye kugabanuka. Gusa nyine hari aho bizatwara amezi menshi kugira ngo ibiciro byongere kugabanuka, ariko iyo byagenze gutya nyine hariho icyizere ukuvuga ngo n'ibiciro bigenda bigabanuka gake gake. Andi makuru kandi aturuka mu gihugu cya Iran yemeza yuko perezida wa Iran amaze gutangaza ko batazigera batererana cyangwa se batazigera bava ku ruhande rwa Liban kiri kuraswa cyangwa se kiri gusabotwa na Israel, ndetse yanatangaje ko bashobora kongera kugaba ibitero kuri Israel. Ubwo ni Israel nyine
nyine bari bahanganye. Gusa nyine urabyumva ko Israel itarwana intambara yonyine, Amerika n'ubundi igomba guhita izana yigatabara. Biragoye ko yarwana yonyine idatabawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran rero yahaye gasopo Israel ibwira ko igihe cyose itahagarika kurasa muri Libani nayo iri bwongere igakora mu mbarutso nayo ikabarasaho. Iran kandi yavuze ko ishobora kongera gufunga no muhora wa Hormuz igihe cyose Israel yakomeza kurasa muri Libani. Kumva rero Iran irimo ivuga ko yongera ikagaruka mu ntambara, Israel yo biri kwishimisha cyane, dore ko ibi bitero byose biri kuba Israel itigeze ihagarika kurasa muri Libani kandi karasa ku buryo bukomeye ishaka gukururira none Iran igaruke mu ntambara. Gusa ibi byose bigomeje kwamaganwa na leta ya Qatar. Si yonyine kuko na Turukiya, Ubutaliyani, Misiri, Espanye n'Ubutaliyani ndibazana nabigarutseho, aba bose bakomeje kwamagana ibi bitero bya Israel muri Libani. Bo barabibonamo kuvogera no kwangiza amategeko mpuzamahanga ndetse no kwangiza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Croix Rouge nayo ndetse yatanze gasopo inavuga ko ibi bintu bitari bikwiye, inavuga yuko nyine agomba gushaka inzira y'amahoro. Netanyahu rero yemeje ko barasiye ahantu 100 icyarimwe mu minota 10. Ibi bikaba byabashe no kwangiza ibikorwa by'abantu ku giti cyabo, nubwo bavuga ko bari bagamije gukubita Hezbollah. Bivuga yuko mbere yo gusinywa ko ari amasezerano cyangwa se ko akagahenge k'ibyumweru 2 byari byiteguye ko na Libani nayo yagombaga kuba iri muri ano masezerano. Gusa Netanyahu yarabimenye imbere, ahamagara Donald Trump aramubwira ati Libani yikuremo ndacyashaka kuyirasa. Iran rero ibi bikaba biri mu byayibabaje cyane, dore ko yarazi ko akagahenge bizatuma nyine ntawongera kurasa no muri Libani, Israel izahita ibihagarika. Gusa ayo makuru nyine ntago ari amakuru yagiye hanze mu buryo bwemejwe, ni amakuru avugwa ku ruhande amwe bita nyine yo mu gikari. Iran rero yabaye nk'iyatengushwe ndetse cyane, dore ko ubu ngubu abaturage butuvugana bari mu mihanda bari kwigaragambya bamagana ibi bitero biri kugabwa muri Libani. Ibi rero biraza gusiga iki? Ibi biraza gusiga yuko Amerika nigomeza guhakana ko Libani yari muri ano masezerano kandi n'umuhuza Pakistan abizi neza. Biraza gutuma rero noneho Iran nayo yongera ifungura ibyo yari yarahagaritse byose, yongera igaba ibitero nkuko yari yarabihagaritse, kuko yari izi ko nyine na Amerika igiye guhagarika kurasa muri Libani n'agahenge bari bagiye bumvikanaho. Ariko biraza gutuma nyine Iran yigarukira igakora mu mbarutso. Ibi kandi hari abari kujya kure bakavuga ko biri bugaragaze yuko Amerika atari ifata ibyemezo, ndetse ahubwo ari Netanyahu ufata icyemezo. Donald Trump afata icyemezo, Netanyahu akamubwira ati ibyo mubikuremo ntago biri mu byemeranywaho. Biraza kugaragaza nyine ko mu kwaha kwa Trump harimo Netanyahu. Ibi kandi Iran igomeza kuvuga yuko nyine nayo igiye kurasa kuri Israel igihe cyose itahagarika kuraza kuri Hezbollah, dore ko bayifata nk'umwana wayo n'ubundi. Sinzi ko rero byashoboka ko iri buze gutererana umwana wayo. Bishobora rero kugaragara yuko kagaye k'amahoro twari twiteze kagiye kugira kidobya mu gihe kitari kirekire rwose. Abasenga no kuba musenga, kandi twizera ko wenda bitari buze gufata iyo sura, kuko twese twifuza ko uyu muhora wafungurwa. Ikindi dushobora kuza gukura muri ibi byose nuko igihe cyose Iran itaza kurwanira Libani, biraza kugaragaza ko wenda ubwo nta bushobozi isigaranye, wenda yashegeshwe koko nkuko bivugwa, ibisasu byayo bikaba byaramaze gushekeshwa. Ariko niba koko igisigaranye ubushobozi, nta kuntu idashobora kwitangira Lebanon cyangwa se Libani nkuko nayo yayitangiye ikarasa kuri Israel igihe Israel yayirasaga. Gusa ikigaragara perezida wa Iran we yavuze ko batari butererane nyine Libani. Ibi bigaragaza ko rero mu gihe cya vuba ahangaha tugiye kubona andi makuru mashya twari twiteze. Ikindi kandi kiri buze kugaragara ubwo amato yose ari bunyure muri uyu muhora wa Hormuz ari bukontororwe na Iran, nkuko yagiye inavuga ko bazajya bishyura miliyoni 1 kugira ngo bace muri no muhora. Biri bigaragaza yuko nyine ubwo yatsinze Amerika, ndetse yagaragaje imbaraga kurusha Amerika, cyane yuko nyine n'ubundi ayo mafaranga izajya collecting aho ngaho izajya yifashisha mu kubaka ibikorwa remezo byasenywe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo twakwibutsa rero nanone nuko muri Libani ibintu bitameze neza nyine nkuko twakomeje kubigaruka. Ubu bakaba bari no mu cyunamo bunamira abantu barenga 200 baraye bishwe, ndetse abandi bagakomereka bakajya no mu mavuriro agiye atandukanye. Ubwo rero murumva ko abakomeretse n'ubu tumaze kubibona none mu makuru ariko tugeraho ko barenga 1000. Ariko nibavuga gukomereka nyine wumve cya gikomere gifatika, ntago ari agasebe ushobora gushyiraho igipfuko gahite gakira. Ni ibikomere nyine bya nyabyo, bya bindi bikomeye cyane. Hamwe umuntu abavuga ati se nzapfa nzakira simbizi. Nuko bimeze rero abarenga 1000 bakomeretse mu buryo bukomeye cyane. Eka rero mu gusoza tuvuge tutabasenga nimusengere kino gihugu cya Libani, kuko rwose cyashegeshwe bikomeye cyane. Reka dukomeze turebe rero uko bikomeza kugenda bihindagurika. Amakuru yose uraza kugenda uyasanga kuri channel yacu, kandi ari na channel yanyu. Mbibutsa gukora like, share, subscribe, munakomantinge mutubwire ibyo tugomba kongeramo, ndetse n'ahandi dushobora kubakurira amakuru yaba y'intambara ndetse n'utundi dushya hirya hino ku isi. Ku bakeneye kwamamaza kandi mushobora kuduhamagara kuri 0788 22 33 41. Mbibutsa kandi ko mushobora no kugura channel munyuze kuri iyo nimero. Mushobora kutubaza ku bijyanye na channel zinyuranye, zaba iziri monetize, amachannel agiye atandukanye n'izindi mbuga zitandukanye, haba kuzizamura ndetse no kuzibahereza ziri monetize nyine. Mwanyura kuri iyo nimero mbahaye. Waba ushaka gushora imari ukinjiza gatubutse, waba usanzwe ubikora ariko ukeneye ibanga ryo kugwiza umusaruro,
Dutanga ubujyanama n'ubufasha mu bya tekinike ku bibazo byose bijyanye na YouTube channels. Tukanigira abantu umushinga w'ibyo bashobora gushyira kuri YouTube zabo zikababyarira umusaruro ufatika. Ku bindi bisobanuro twandikire cyangwa uduhamagare kuri telefone ubona kuri screen yawe.